Dinja podda numru 573 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu mingħand L'Oxygen, Matthew James, Kirsten Graham u Spori flimkien ma' Kapun. U biex nibdew l-lum għandna din mingħand kapitlu 13. الحلوة الأم بتاعتنا اسمها حارس ملك بداية من حارس فكر ليلي لملوح لدعو لبس هتكبر الله يمتن للمين يحكي مرات رجينا للسيد والصحة والعدين صدق العقدة في المالتين وصلين صدق العقدة في المالتين شاننا شبين متى هنرجعو نبروفا ونما ماتوا فtin مدير الجسم يفولفي يما المخ بقى انتيك الستوريا رجعت الربات تروح وما تعلمنا شيء جديد بنفلك تنادوا وقت تكسروا كل يوم الرابية تلاقي سولوزيوني تقتل الباعش مجنون هصير تعرف الفارد لما يكون ترتويت متى تكون مدفون هالك دان والاخر جاست نسبيرا مالتا فلاخر تقوم مين الحلوة الأم بتاعتنا اسمها حارس ملك بداية من حارس فكر ليلي لملوح لدعو لبس هتكبر الله يمتن للمين يحكي مرات رجينا للسيد والصحة والعدين صدق العقدة في المالتين وصلين ابني كوروزيوني تفسر li taweċ il-verità u dak li hu ġusta skop jitħżiena li tkun korrott tfisser li tasal tagħmel kollox. Id-dinja l-flus imexxuha mhux il-gvern sabiħ. Istaqsinixek qatt tiltqajtx ma' wieħed mill-anġli ċifru naħlef illi qatt ma rajtu ma niftakarx ħadd lux bidu m'hemmx kulura hawnhekk għall-flus li rjus itiru dawn in-naċ li jistennew iċ-ċekk tat-taxxa lura waqtu f'ħinu qegħdin isiru il-miljuni kuġejn u int tmur lura lejn id-dar darek imħassar u fqir niskuża li trid tgħix komdu u limitati bil-ħin il-pressjoni inviżibbli imma tagħmlek il-sir qegħdin dejx ġoċella li qatt ma tista' tmislik mentalment jikkontrollawk minn biċċa kaxxa ta' screen u intemmen dak li jridu għalix qatmen minn fejk il-potenzjali jett fil-moħ u mux kull min jurik li tnejjek bejk għaw minn dik u id-dikjara li jħobb l-Malta waqt li jinnistaqsi xinti tagħmel għal-Malta is-saħħa li rjus tipprova ġellet il-ġnus għax dan huwa l-mod il-ġdid ta' kif dan il-poplu jixtieq isir famuż jekk timxi l-qudiem hawnhekk tkun taf lin-nies il-bija ħadibqa' fejn intu ħanfehmek għaliex nilqak Malta fejn biex timxi bil-fors trid tilaq ftit hawnhekk trid tilaq u timxi sempliċi ħabibti hawnhekk erba' pjanti jinġibuhom skandli imma dawn li ħasru tfal dawn għall-anġli nilqak Malta fejn biex timxi bil-fors trid tkun barra m'hemmx kuluri hawnhekk għall-punt joħlu Nistaqsi li l-nifs il-reliġjon u l-politika ġabu fil-passat da itta bonspozjonijiet din gwerra birda da kull iskop ħalli l-ġustizzja qatt ma tibqa' rieda dak li jagħmlu huma saglu sant imma intu jiena jekk li nqabdu darba mqar nxelfu b'differ jisma' bżibel il-kustodja tat-tifla jew tifel jekk ma jġelux jiexet ukoll kontra min ikun rabbieħ kontra dak li kien preżenti jara jieħu l-ewwel miet xiex bajbtu iċċassati kif qatt ma tkellem fuq dan il-ħsieb imma nemmen li Malta mardet m'għandi provi biex inqajjem il-punt illi dawn in-nies firdukom il-kuluri jotorġuhom fl-aħħar fl-istess toqba ħajjitfnukom is-sitwazzjoni tad-daħ fil-waqt li naf li wara dil-gwerra moħħ ieħor korrott moħħ bijem taħt jistenna l-waqt biex jankra postu lura u jikseb suċċess l-istorja terġa' tirrepeti ruħha 43 sena ħerġajna nifhem timxi l-qudiem hawnhekk tkun taf lin-nies il-bija ħadibqa' fejn intu ħanfehmek għaliex nilqak Malta fejn biex timxi bil-fors trid tilaq ftit hawnhekk trid tilaq u timxi sempliċi ħabibti hawnhekk erba' pjanti jinġibuhom skandli imma dawn li ħassru tfal dawn għall-anġli nilqak Malta fejn biex timxi bil-fors trid tkun barra m'hemmx kuluri hawnhekk għall-punt joħlu Kif għajna, iltqajna l-podda toħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant numru 573 l-lum f'din is-sensiela u niskuża daqsxejn ruħi jekk il-kwalità tal-vuċi mhijiex bħal tas-soltu għal-fatt li qed nirkupra minn ftit influenza u flessjoni insomma kif ngħidu bil-Malti. Il-mużika li ftaħna biha llum hija ġdida tal-kapitlu 13 bdew diġà il-kapitlu 13 b'diversi siltiet li m'għandix dubju li se joħorġu matul din is-sena l-2020 l-ewwel waħda tagħhom allura għal din is-sena jisimha Viva Malta. Dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysan.com ngħidilkom aktar tard u ngħaddu issa għal tieni silta. Jirritornaw
l-Oxygen u din hija Venom. Threading the needle through my bones, sewing the space between our ghosts. Tremors arising from below, screaming out at my throats. Storms flow inside my head, fracturing my memories. What I know, what I don't. Caught in a web of lies, all emotions in disguise. Now I see, now I don't. In the dark, waiting for your chest to open up and breathe in the dust. Dream about the touch of your skin when my soul runs dry. Be the venom inside my veins as our lips collide. Be the venom inside my veins. Don't pull me, don't fool me, don't play me, don't lose me, just hold me and love me. Don't pull me, don't fool me, don't play me, don't lose me, just hold me and love me. Don't pull me, don't fool me, don't play me, don't lose me, just hold me and love me. L-Oxygen mela u Venom u semmejtilkom li id-dettalji huma permezz ta' tonisan.com dak huwa wkoll minn fejn tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u biċir tejjem nismgħunatkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati anke jekk tippreferu tistgħu ssibuni permezz tal-Facebook naturalment kif ukoll it-Twitter, l-Instagram, il-YouTube, hemm diversi modi kif issibuni, il-modi preferiti tiegħi jibqa' dejjem permezz ta' tonisant.com. Ħanaddu għal oħra ġdida, din id-darba minn ċaħat li smajni diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati b'diversi modi, hawnhekk il-ġdida ta' Matthew James, din jisimha Road Trip.
Trip mela minant Matthew James Borge. U għawnek forsi kotepu koll li norbtu ftit ma l-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Kif dejjem ngħid fil-verità dak huwa fejn insommu dettalji dwar dak li għaddej aktar minn tonysant.com, għalkemm dawn iż-żewġ siti jorbtu ħafna ma' xulxin għal-fatt li jiena involut fit-tnejn li huma mod sostanzjali ħalli ngħidu hekk. Il-silta li jmiss hemm lyric video għalija, u allura kontrarju għal biċċa kbira ta' siltiet li smajna din is-sena fil-poddata ta' mużika motiħor u anka it-tlieta li għadna kemm smajna anka illum, għadina m'għandix video veru propju m'għandha minn dawk li għidulhom lyric video. Hija s-silta li jisimha The Blues, dan huwa Kirsten Graham. Blues ta' Kirsten Graham mek ġibna għall-aħħar silta li għandim ħejja li kom l-lum. Iva, ftaħna bil-kapitlu 13 imma il-hip hop ma jonqosx minn il-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor. Interessanti din il-kollaborazzjoni u din il-battalja bejn żewġ rappers u għet Olandis u ieħor Malti li Spori u l-Kapun. Din jisimha Fast. It's a Ruby Red production. That's my blood, Joe. Aangenaam, de naam is Spori, hoeft niet eens wat te zeggen. Wil je komen, kom testen. Kan die ding laten kletsen. Met je spa kan ik schetsen. Zoek geen probleem. Met de crew ga in zee. Zijn op cake, zijn nog tijd op die matta. Mannen zetten die brakka, Lobo is die patta. Voor die oort gaan we verpa, rij niet eens op Vespa. Voor die oort gaan we verpa, rij niet eens op Vespa. Mannen claimen dat ze jagen, maar ze rennen niet. Kijk mijn rode zool, die kan het je vertellen vriend. Werk nu hard en pak wat verdien. Je wil komen praten, maar ik heb je niet gezien. Nee.
Je wil komen praten maar ik heb je niet gezien. Warbu minn nofsa xina għadni ġej bil-koruna fuq rasi tista' tajt li jemmexxej jew ħaxxej fil-tron naqbad jiena ir-raskont ħaqqas biss kellimt imma diġà tajtni t-tort ma nafdal lil ħadd għax kulħadd sa korrot simbolu ta' pajjiżi għax jiena patriot xi żobb xorta laqas nista' nifhem kieku kont minflokok naqbad u nindifferna s-sifel. Zijn we onderweg, denk alleen maar aan die stacks. Kan het zetten in je schuur, haal die plak uit de muur. Wil die brieven constant op de grind. Jullie willen leuk praten, kan niet blijven mengen. Gooi het in de blender, piep me op en ik ben er. We kunnen het voor je slingen. Mannen rennen nu naar binnen, pakken hun buit, trek alles eruit. Neem ze mee, we gaan pinnen. Ja, we doen al die dingen. Neem ze mee, we gaan pinnen. Ja, we doen al die dingen. Għatma kon namel jena għal flus lealta u rispet kon nitfa fil-karus minnix għattil imman għattak bil-mus inti minti seħbi inti tradi tur jek inti għandek rota jena għandi motur rasi jil-fuq nimxi għax għandi l-unur sejjaħ li l-kapuna għax jena il-mġnun tajd li xmux vera għax jena għandi raġun. Yeah. U b'fast ta' Spori u l-Kapun ħana ġejna f'tmim tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Se nirġgħu niltaqgħu darb'oħra fakkarkom bħal dejjem id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. U sa niltaqgħu jiena minn qalbi nawguralkom s-saħħa.